وأطلب إليكم أن تسلكوا متحملين بعضكم في المحبة وأطلب إليكم أن تسلكوا متحملين بعضكم في المحبة. I urge you to be patient with the calling you receive, bearing one another with love and unity. I urge you to be patient with the calling you receive, bearing one another with love and unity. وأطلب إليكم أن تسلكوا متحملين بعضكم في المحبة وأطلب إليكم أن تسلكوا متحملين بعضكم في المحبة. I urge you to be patient with the calling you receive, bearing one another with love and unity. I urge you to be patient with the calling you receive, bearing one another with love and unity. Maulunga ia se ele pai mai kukula tunuu na sauli wa antiu tau mai le wa ana tau au lo mau pia lango o le wa an whawhaua whalau o te tua i atu man wha alo alo e mua i whatalo wha atu le swafa man malolo tato li i taola i le nei tai au fou i le au whainga renga pa ia le atua maulato whatua a fionga ti a tono maulato whatua. Whapea le pa ia lasilasi o matanga tina. A le wa ea foi. Le ti a tono toina ma whatua. Lo tatu whatasi e foi nei ma le se tasi o uso whalitua na siasi mai Samoa. Whatua ia whatoto whatai lava uso whatasi mai tatu sauninga nei tai au. Moli atuai whatai tele lawa lo ta e le tala au mai ma fio mai i tato tapua i whatasi le nei tai au i le fono talo laulangi o tina le atunu o Palestina ma lo tau taiae ma lo finau ma lo fa ma losi mo le atua mlanga ngaluenga le ama taina tato sauninga moni o lata lona o latanga i e o matatao ia te ia. Ina ia tu mau ai le mamalu i lo tatou nuu. E tupu ae whamaoni ai le lalulangi. E wawa ai fofo i le ami o tonu mai le langi. E mua atu i ona luma le ami o tonu. Ia tātou bi ia le atua, o lēna te au mai ai tātou e tapua e whātasi le alofa ma le loto matasi. Le tasi, le
Ia tātou mana tua winga tāua o le tangata whatuatua o le loto mawalalo, anga malu, ono sai, ma le alofa. Ia tātou, i le loto mawalalo ma le onsai, tau ave lu i tau i tutonu o tātou ainga, so sayete nu mai kalesia. Tau le amo le le Ioane sepulu lima. Aulona fai ko sepulu lua, sepulu tolu, male sepulu malifitu. O le au fai tawina. O la upolo a inga le nei. Ia o tau whiara whani. Pei ona o waro whātu ia tau. E le siri lawa le rofa se tasi. I le le rofa. Ia tuina atu se tasi lona ola. Mo ana wou. O la polo inga le nei, ia te o tau, ia o tau whiara whani. Ia mai le whiara inga kou, o le tusi a Efeso, i lona whai, o i Efeso e wha, a lona whai upu mua mua, e whangata mai le fitu. Efeso e whapa i upu mua whangata mai fitu o le a tātou whaitau whea wa iai. O le nei, o au, o le ua nono atia o na o le li. O te ai o iatu ia te o tau, ia o tau sa vani ia tusa ma le wala au, o wala au i lai o tau. Ia tau mawhaia o tōna tā ofi o loto ngā tasi i rāre anganga i le noa tama o le file mu. Pea ma le fitu se lau lima sepulu afe. Po sulu wha i ai le sa ili se mea ino nofo ai. Sa ofi ai ma le matou ai ngai le le mana. Ona ole maa losi o whana ma pomu sa wha ngaina. Sana matia ai soifua o nai no mātua. O lea sala ua so sola ese ai, ma sa ili se no foanga i manu ai. Sa suru whae i le whale o le tau songa o lona tina, ma le nau ta inga, e iai se taimi o le ato e fo i ai, i le la whale ma le no foanga. Sa lo lotu ai, St. George's Church. Pei tai, e le i tupu lea lea, i ona ponei, o le whale o mātua ma le St. George's Church. Wa a vea manofoanga tutotonu whaaleanga nuo o Israel o le Confederation Church House. Ai le tu ua masasola ese o mātua sa o fuane le mātou tua oi o tangata utaia. Lātou te tāofi ma tau le lei mea tāua le lotu. E pe o ipu o whamatunga ma mea sa whai ma whai longa tāua o le lotu. Se ia toi fo i ane i se aso. Ha o mātou tupu a e ma utoa nane. Sa mātou mai tauina le momo o mātou mātua ina ia vave o na o maile aso. E toi whelo a i ai mo le tua oi o lo o whataritari mai ma o loa tāua o lo o te awina. Wane anganga o le whawhitai, e fia wha leo ina atu, ona o le te awina o nei o loa tāua. E peitai ane, e wha ano noa le loto ina o mali liu i la ua, ai le i wha atino ina o la mo o moonga. O te mana tua le lei, e ui so la ua mawhatia, ona o le ti ngai le tele o mea ua wha le angaina. Ai sa mawalunga pea i la ua le anganga o le whawhitai. Ai mai se o le tara noa i le anga lei whaalia o nei tangata i utaia. O e sa whai matua oi.
Sa la ua o mai ia te au. I le whewha pale pale ai o le tasi le alofa. Ma ia mana tua I taimi uma. Ia whawhetaya I lato o e whai me lei. Ma I loo o langa o tangata Kerisiano Palestina. O loo nofo I Yerusalema. Wa o whiriwhiri e whisota I atu ma tausia le vā nofo le lei. Ma tangata uma. Wha aloto I whale. Ma le lalolangi a toa. Wa awa uina au. E o matua I le tā ua le nofo whaatasi. Ma isi. Ai mai se I taimi o puapua ngā ma whai tā o leo langa. Sa amata a o nei se maona. Sa fituri na ia o ia mai a o ma ara. Te tele o ngā ruenga kalufa. Sa whiwha atina. O se whai a o ngai while tumu I alofa. O ona uinga ia sa whai mawhisosoani ia tia. A o tumu wai. Mai loa ai tā ngoni pio pio. E ngā rua whaarele ia tili o langa mo nisi. Humanitarian aid. Lokalame atina. Development programs. Ato aema polokeki mole la tele maisino. O nei polokalame sa foi e sosoani tamatau. E tutalava po le ale I tuainga tapuai. Po le avanuku. Po le afo I le tuainga tamatau. Ai mai se mo so se mana o. O nei poke, sa sosoani le tele o tina I Jerusalema, I le Gaza Strip. O le tu sifo e tau sinei o lato a inga. O le tele o nei poke, o tupu o sala la watu, lisi nuku ma atu nuku. O ua whai ma fi anga le nei le tele o tangata. O mea sawa ia I se tama whaina. Ai mai se o tangata sa tau whamatau mai no ola. Ai, o te tai tone ma losi se nuu, pea whai e moni le alofo leisi leisi. E maua le whemala mana mai o le tasi. E maua le loto maulano ma le onusai. Mai lola I titi. Wa o iloa o le olanga o le tangata. E ma ali ali. Ma o le file mu e le mautinoa. E tele avanoa sa mawhai ai, ona o tuua lo nuu, ma le mea na o tuunga mai ai. Ai peitai, sa whai alava whai unga o te nofo, o te ola manga lue, e whaatau nuu, le polo a inga a Yesu, o le alofa atu I le isi, e pei o le alofa mai o le atua ia te a. Amen. O le manu lauti o le neifono talo, e maua mai le tusi le apostolo o Paulo ia Efeso lona mta upo e wha, a lona whai upu mua ma lua e whapea. O le nei, o au o le o nono atia on o le lii, o te ai o yatu o tō, I o tō sa vali I a tusa ma le wala au, o wala au ina ai o tō. I o tō loto mawalalo lava ma le ang malu, ma le on sai, Ia o tō whapalpale le tasi, ma le alofa. The topic for our World Day of Prayer for this year comes from Ephesians chapter 4, verse 1 and 2, and it says, I urge you to live a life worthy of the call you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. O le tusi e Efeso sa tatou whaitawina. O le tusi a Paulo le ekalesia e Efeso. E whatatau I fuafuanga le atua. O mea uma o le langi, ma le lalolangi, o keriso, o le uru lea. Ma o loo manino le lei pea le talanoa a Paulo I tangata e Efeso. E au lava o na latou malamalama I le anomoni, I fuafuanga le atua, o keriso, o le whaolatanga, ma le whaatoanga o tangata uma.
I le vaenga mua le tusi le kalesia Efeso, o le tausanga a Paulo i le ola fealfani, lea ua vea ai la tau manuu filfilia, ma tangata sa o loto ona o Keriso. Awa o le Keriso lava e tasi lea, o loo tātou tapua i ai. Mai te tau fo i ona tau mawhai tangata uma, i ola e se o langa e tala whea ngai, ma le o langa wha kerisiano. E tele se vaenga o le tusi e tala no ai Paulo, e whatu saina ai le kale sia o le tino, au Keriso o le ulu lea. O whatu saina fo i le fale, au Keriso o le maatu le manu lea. Wa ua wha ataina i le o langa wha au ngā lii, o le kalesia o le ava, au Keriso o le tane lea. So se mea lava, ia wa aia le malamalama o le alofa o Keriso, le whaitau langa, le wha mangalo, le alofa, ma le o langa mama. Au le au tūla le mata upu le e wha, a le tusi Efeso, o le loto ngatasi. Unity in the body of Christ. O le ai oia Paulo, ina ia tātou sa wawali e tusa ma le wala au, ua wala au ina ai tātou. Le mawhatangai, e tofu le tangata, ma tō whinga, ma le mea lofa, ua wha au penga ina e le atua. O nisi, na filifilia e whaima whaletua a le au whainga luenga. O nisi, na filifilia e whaima whaletua o ti a kono, po o tina ti a kono. E o lava i o tātou halom whanau. Ai po lea le ese senga o tātou tōwhinga. O nei tōwhinga uma mai le atua. E leo se tau wanga tofi. Pe sili le isi tofi i le isi tofi. Au nei tōwhinga, ia whengalinga le ai, mga lulue whaatasi. Ina ia manuia le wha moe moe, mātangia ai le mamalu le atua. Ai po le a fo le wala au o wala wina ai tātou. Ia tātou ngā lulue ma le wha maoni, ngā lulue ma le lota mawalalo, ngā lulue ma le onsai, ma ia tātou wha palpale le tasi, i le alofa. E lua vaenga le manu lautia le neitai au o te wha mawhaina. O le vaenga mua, o loto mawalalo, ma le anga malu, ma le onosai. O le tina e loto mawalalo, ma le anga malu. O le tina ua mauwaa lona loto, ma lona whaatotua i le atua. Po a whalawe lawe, ma le vevesi o mea tutupu i lona ainga malana e kalesia. E mau pea lona loto, ma le mautinoa, o lo soifua le lii, e maua mai ai le fisosoani. O le tina e lo loto le tō wha ma le whao tautanga. E le tō sina lona loto i mea whatau waa lalolangi. Ai ono sai o ia, e tali ti ngā o lui, e o mai lona ainga malana e kalesia. Awa e tali ti ngā le alofa, e ono sai fo i le alofa. O le tina o tuspa ia e whaima whaawa onga, o le tina ia Maria, le tina lo tato whaola o Yesu Keriso. O ia o se tina sa tali ti ngā, a o luti popoa ngā o le ali o Yesu, i ona toi taimi o le satauro, ma le upu le angaina o ia ele lalulangi. Sa le aiso na leo, aina o le malingi o ona loi mata, matangi uu o lona loto. I mawhatianga o ailanga tama o Yesu. A o le taui o lona ona sai mea ti ngā, o le toi tū manmalo mai o Yesu, i le tuunga mau ma le oti. Le mawhatanga e, aua e te manatu whatau waa i lo tangata. Aua o whiwhilinga le atua, e le o le tino, a o le anganga. Ma le loto ua mawalalo, e tautua i lana whiau ma lana ngaluenga. O le vaenga lona lua le matua, ia o tō whapalpale le tasi, i le alofa. Ma ia tau mawhaia o na tā ofi o le loto ngatasi i la le anganga i le notanga o le file mu.
Be patient with one another with love, striving to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. E lua upu tāua o loo tāua I le nei whai upu, o le alofa ma le file mū, love and peace. Without love, there is no peace. Without love, there is no unity, but division. E whewai ae se mawhitanga, pe ale ai se alofa. E pei o whetalainga Iesu le au wharsai o malitusi o mataio, a lona mta upu sifulua whai upu lufu lima I whapea. O malo o whewai ae, e wha umatia ia. O a ai uma foi, po a inga e whewai ae, e le tu mauia. In Matthew 12, verse 25, Jesus said to the Pharisees who were judging him, and he said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. Le mawhitanga e whape nā fo ia tato e kalesia ma tato mawhitanga. Ale ai se alofa, ele maua se loto ngatasi, ele maua I fo se file mū, e se mawhitanga po o se kalesia. Ele atangia le file mū, pe ale ai se alofa, ai awha pale le tasi le alofa, o na maua leo le file mū, ma le whialwhani o tangata uma, ma manuia, ma tutupu wai wāwenga I le ola tautua, ma le ola ngā lulua se mawhitanga mai le kalesia. O tina tuspa ia e whaia mwha o onga o le nei vaenga lona lua, o le tina ia Ruta, lea na whai maa vā le atali o Naomi. O Ruta, o le fine tangata ese mai le nu o Moapi. O tangata Moapi, e le tatonu I le atua, e ola whapaupau ma ifo I atua ese. O le alofa ma le tatonu o Ruta I le atua Naomi, na muli tai ai o ia ma whapalpale ia Naomi. O lea, na whamanuia ina I le atua ia Ruta, ma avea ai o ia e whai matupuanga o le tupu o tawita, ma o mai ai lava I le ngafa o Iesu. Le mawhitanga o se a o onga tāua mo I tātou le nei tai au, ia whapalpale o tātou loto I ala o le atua. O na tātou maua leo le manuia e tele, ma le ola whaea ina. Treasure the ways of God in your heart, and you will always be rich with many blessings. Le mawhitangai, ia maua e tātou umalawa le loto mawalalo, ma le anga malu. O na whialwhani lea o le tātou pulenga. Ia tātou whaamalolosi le wala au na wala au ina ai tātou. Ia tātou ngā lulua e whaatasi ma le loto e tasi. O na tātou wa aia leo le mamalu ma le silisili ese o le atua. I te tonu o tātou ainga, I te tonu o tātou mawhitanga, ai meise o tātou e kalesia. Amene. O mea uma, I ia le tua, e tama, I asa uma. O mea uma, I ia le tua, e tama, I asa uma. I le tua, I le manu. O te bibi le tua, I mana malama.
Every love has come to this.
O loi loa, o lina. O me se fulu malatasi, lua afe lua sefulu malulua. Sa mali waisi o Auntie o Shireen I Janine. O ia se tangata te stala lo I loa. O te whaatu sa ina lo Aunt Shireen, I le la o le la aure o live. La e te te atu I matangi malolosi. O lo tau wha matau, matape le moni o awhianga o lo awhia ai Palestina. O maliu Aunt Shireen, a o wha mau whailonga ina o se tustala lo I loa. O le Al Jazeera, o se tangata tauta o. Ele ngata, sa o mai tau pea o ia, manau ia o pea o ia. I le itu o le wha manu ia ina. O le ata mai, atoa ai mo na wina alofa. O te teo whatuina taimia o mama futa, ma talatala noa I mea whako kiki. O te singa ata, o taimi ma te tawhawhao ai, ma matamata ata whaatasi. Ai maisi o le whaasoa, ma talatala noa I mta upu whaatatau, I le ta ua o mawhitanga whaare aina, ma le o langa o loo ona ai. Mo le 25 tausanga, sa whaasoa lawa le nei tina, I tala o mea sa tutupu I Palestina. Mo le aveo ia, e whai ma leo e whaamatala le mea moni. Sa mawhai ona atu, ona o atu le leo o le nei tina, I tutono maota ma lawa uma I Palestina. Ato ai mana whaanga ma whale o te lata a rapi. Oh
Ia whamalia mai a te mātou. Ma ia whai e mātou ma mori mau o le whilema ma le anato. Ia tala o mātou mata ina ia manino la mātou wa ai. E pēo na e whina ngana i ai. Pui pui mai e mātou mai sauanga. O ni a awhianga. Ai mai se o le tau i misu. Mātou te talo o tina oma. O tali tuali maina. Lo la tau soifua o awina. Tina wa sawaina. Olo palaina. Ai mai se o le lesa o loto. Inisio la tau wai a te tau. Mātou te talo. Ia saunia e kalesia. Po o maloni no fuanga. E sefe mo i lato. Ia fisosoani la o fio. Ina ia whaonga ina o mātou leo. Mataleni. E mawhai ai. Ona mātou sosoani atu. I so o se tasi. Taita e mātou se o langa e te tauai, malo wala awina o i mātou. Ia whai lea me o tonu o nei aiga, ma ia wha amuta i whainga lea rofo. Lea tuai, taita e mātou se o langa e te tauai, malo wala awina o i mātou. Mātou te talo mo Yerusalema. O le nuu e tasi ai tolu i tua inga tari tonunga ma pulenga ese. O loo whakirisi ano, o le wha ayutaia, wha tasi ai ma le wha i salama. Mātou te talo mo le ai atu sau tangata. Te talo mo le saulotonga e tapuai. Saulotonga o le whangalui ai, o le saulotonga tautala. Ia wa o mai pia ia i mātou kirisiano. Ina ia muni pia i alo Yesu kiriso. O le whe pale a i leo lofa. Leo tuwai, tai mātou i leo langa. E te tau ai malo wala awino i mātou. Whakafonga mai i la mātou te tana. Lea li ie, o mātua tua, o le mātou te whaalangolango i ai. Makolo, lātou, ua le ai se whaamoe. Ai mai se i lātou uloa a fia i whaanoanoanga, o nā mea e tukai mai i le soifuanga. Mātou te talo o whomai, ma scientisi, o e sa ngausia wai la au mo le COVID-19 iwa. Ma isi wai la au mo isi i tuai ngā whaamai. I taimi o whaingata ma le loa o na whai o se mea. Le atua ia whaamaro si mai. O mātou whaaleanga i lausi o si o manga. O fungala au, la au o le vau. O manuola uma o le ea. Sami ma le lau ele. E le tau mate o le mafuaanga fo i lea o le awhaina ma le fisuisu iai o le tau. Fesoasoani mai i a mātou tali se paia ma lolofa i lau fuafuanga. Fesoasoani mai i na ia mātou i loa o na toi whaaleia mea uma o mātou whaaleangaina. Le atuae, tai mātou i si o langa e te tauai ma lo wala awina o i mātou. Le atua o le loto ngatasi, o lo lawa alo Yesu Keriso sa te talo, ia tasi i lātou uma ma le au soo ma e muli a te ia, e pei o lau o fio e tasi. E ui i le ese o ngana, ese o whainga o a mātou te talo, ma le ese o mea mātou te nofo ai. Ia o mai a te mātou, o au ona, ina ia mātou maua le nganga
o le loto ua tasi. O le ngā lulue whaatasi ma le whilangolango mai. Ia whai le ami o tonu ma ia whialo lofa ai le tasi. Ia whaamanuia mai lau fio i e kalesia uma laulangi. Whaamanuia lau fio i tina whaatuatua uma o loo whiwha soai i le tala lei. Le atuai, taitai mātou i se o langa i te tauai, ma lo wala awina o i mātou. Le whape whia o na mātou whawhitai atu i ati oe, le atua alofa. O mātou mauti noa, whaamania ma uma o mai lau fio. Aua ne i tau mamao i mātou ma lau fio. Le atuai, fua i mai ia i mātou le atu noa, sa malifua me alofa ke riso. Ma ia whaatu muina o mātou loto i le oli. A mātou tau sanga ia, whaatasi ma manatu lilo o mātou loto e ofo i nā atu i lau fio. Ma le wha atua tuanga e te whaafunga ina a mātou talo talonga. Ma tali mai e tusa ma lo lava fina ngalo. I le swafo le atua fofoa, le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Tato whai whaatasi le talo le lii. Lo mātou tamai o le langi, ia whaia lau fina ngalo lo langi e pei ana whaia le langi. I e fua e mai ate i mātou, na masike a mātou mea ai e tau mai aso. I e whamangalu i ate i mātou, tō an sala. I pei o i mātou fui o ni whamangalu i nātu. I ate i mātou. O fui taita ina i mātou i whaasosonga. A ia e la bea i mātou ai le leanga. A wā e o le mālo ma le mana. A toa ma le viinga e whaawhaurawa. Amene. O fia wa Yesu inga, i so saiete e ala i lau e kalesia. I le whaawina o wai whaiwhi au te mai tai. I le ngasolonga o tausanga sa o mataina le anganga ta mau ma le tau whiwhi o Palestina, o le tala whaasono pito o le mātou ainga, e tali tutusa ma le tala whaasono pito a Palestina, o te manatu e whapena fo i Moisi, o te whia whaaso atu se tala whaatatau i le winga o tangata Palestina i to tonu lava o Palestina. O utua a o umātua sa nofu i te awha. Sa soifua mau la e whātasi matangata Kirsiano, o Mosalemi, matangata i utai e lumātua tausanga, tasi lea whei wa se lau whāwaru. Peta i ane, ina ua avea Israelu, ma stete e le tausanga e. Tasi lea whei wa se lau whāwaru, o inasa tupu ai, le malatele o nā kapa, i Palestina, ua awhiai ma i lātou o loa tausanga o loo nofo i nei lau ili eli. O whamalosi i lātou e ta ua o lātou a inga, o whale ma mea tau tino. O suru whae i ainise na nofo, e ono se whiai i lātou. O nei suru whainga, sa au whiai, ma tua a o mātua, ma o suru whae, mau i o tanga. O tua na i le tele o tua zanga sa tua i o mai tua a o mātua. Yasi mai i Jerusalema. Sa awea u ma o uso ma tua ngani e o mātua i Jaffa. E whaasino mai ma se ia mātua matamata. I le mea sa no fuai o lātua a. Sa whamatala le ta māmatua i ana ngā luenga ma mea sa whai au lai titi. E pei o le tutoina o la au. Sa siasi pea e tu a o mātua i aritana. O taimi ma lava, e o atua e whamatala ma whaasino mai lava, le ki o le la whale o tu ua. O le wha moe ma le naunau ta inga a tonu, e iai se aso, o na toe fo i lea ma le fia, i le mea sa ola ai. I le tau mate sa whapea na ina le tō tele, o i la tau sa o ese mai vai taimi, o le mala tele, i le awhi iwa se lau whāwaru, ma le awhi iwa se lau
ono fitu. E o mai lava i ono poni, o lo tutuli lava na i tangata mai o lātou a inga malefale. O teino, o le la awa te afua mai ai, e malosi ma mautu. Ua whanga ina au i le alofa o tua. E mawhai o na whiwha pale pale ai. I le alofa a wasa whapena o na lātou whaia. No lātou alofa lea o funga mai ai se lau i lunga o le laau o le olive. O no lātou alofa ua o malosi ai. Ma mea ua ia te ia. Ai le tusa ma mea e le o ia te ia. O te le manao ina ia mapu nisi. Ai lai lua o tōu. Ai whai whaatatau. Ina ia whasosoani lo o tōu te mau ainga i lo lātou matitiwa i le ona pō. Ma ia whasosoani lo lātou te mau ainga i lo o tōu matitiwa i se aso. Ina ia whai whaatatau. E ona tusia. O lena iai mea tele. I le ai sana mea o toe. O lena iai ana mea i titi. Le ai se mea o matiwa ai o ia. Fuai, le atuae, e mamafa la mātou sa tauro, ai sa mawhai o na mātou tau ave whatasi. I avea le nei tau langa mawhai longa, o la mātou tau tinonga, e ola i se o langa ngawaa, malau wala awina. Talusia i avea, ma mea whainga luenga, ma mana, mo le ola manuia, mo mea uma o loo iai le ola. Amene. Tō ma whautua wha maoni i tangata, whaia whai unga o lo ngā lulua i tūlanga uma o society, e au whia ai le whaalapototonga wha le lotu. Ia tātou whi wha apalpale ai le tasi, le isi, le alofa, se ia wha alia le ami o tonu, malfi le mua le atua, laulangi uma. Ina o atu ia, ma ia vea o tō ma awhi au le ami o tonu, malfi le mu. Ia wha manuia oe le alii, ma ia tausia oe. Ia wha asulu atu le alii o na whonga ia te o tō. Ma fua ina atu ia te o tō le manuia. Amene.